izlazi iz kuće. I pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati svoju build u Minecraftu. Pa vidite, znači to je kao neka vila šarena. Pa hajde imamo prvo ovu prostoriju, pošto ima 2 vrata pa najlakše ući. A nemam ništa sad puno u prostorijama, ono prvo sam baš uredio. Ove nisam nešto sad uredio. Jo, što zašto se penješ gore? Ja kažem dole, ona će gore i gotovo. Ovdje konkretno ne može ući. Ok, pa ajde da vam pokažem. Beži. Ja moram sve raspast da vam pokažem, a vidite, nema tu sad ništa. Nema veze, raspalo se sjemene. Lijepo uređen. Potrudio sam se baš i trebalo mi je 2 dana, ali sam pravio bez prestanka. Idemo sad lijepo. Znači, inače ovdje spavam u krevetima napolju kad je ljeto. A Nina izađi kuće. Zašto? Da ti još snimati? Da. Snimati. O, se smrknu. Smrknut će se. Ja se smrknu? Nije. Izađi irice. Jes. Ajde da diskujem. Jo, raspada mi se kuća. Šta je to? Zato. Vidite, ne možete tu, možete u stvar ući. Koliko si nabro, brate. Imate malo cigle na kućici. Opa, što je ovdje lijepo. Evo ovdje možete ući u drugu prostoriju. Opa, što ovdje lijepo. Što imamo u čestu? Da li imate u čestu? Nema ništa. Vidite, ne može baš. Ovdje ima lijepo police, ne bre šta stvara, što je. Znači, ovako su sve prostorije uređene, nisam ja sad tu nešto spektakularno. Ali okej. Kud si navro, brate? Okej, ljudi. Još da vam pokažem čime se ja vozim, da vi vidite. Znači, evo vidite ovo. A ne tu, nisam tu htio pokazati. Ovo kard, inače, evo vidite ovdje započinje. Pa onda ide skroz ovdje. Znači, veoma je lijepa i velika staza. Ako hoćete se možemo provozati. Idemo sad postaviti Minecraft pa idemo isprobati. Može ovdje raditi. Ne, hehe. Idemo spust mali i ode. Pusti me bre. Ok, ovdje i raditi. Ne. Evo, zašto to radim? Ne znam zašto misli da ide u ovu stranu. Idemo. Da, opet nećeš. Nema veze. Oho, nema veze ljudi, to bi bilo to.